নির্বাচনত আপোনালোকে বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট জেমছ বসুমতাৰী ছাৰক বিপুল ভোট দি কিনি জয়যুক্ত কৰিলে আৰু আমাক এজন এমচিএলএ দিলে। ইয়াৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক ধন্যবাদ যাচিবলৈ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ যাচিলো। যোৱা বিটিচি নিৰ্বাচনত হিলদোল ভাঙি নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নাঙ্গল ছবিত আপোনালোকে ভোট দিলে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কোটি কোটি ধন্যবাদ। নবা আৰু थांनाय বিটিচি ইলেকশনাव जेरै भोट होदों बिदिनो फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 तारिखआवबो जोंहा एमएलए इलेक्शन दङ। बे एमएलए इलेक्शनाव बिजाथिया जायखि जाया मानो नांगोलनि सावगारियाव भोट थुनानै नोंथांमोनहा दिसपुराव सासे एमएलए दैथाय हरनो नांगौ। नङा होमबा? थुगोन ना? भोट थुगोन ना? सब नांगोल दा? सब नांगोल नोंसिनि ओनसोलाव। नङा होमबा? दाबो इउपिपिएलआनो गैला। जोंहा खाम्फा साराबो फैफिनबाय, सांग्राङा जोंजों फैबाय, गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया जोंजों फैगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारी साराबो बजबनानै लादों। मानोना खौसेयै खामानि मावलांनो लुबैनाया जोंहा बिपिएफआव दङ। दा ट्रेक्टर गैला, जेरावबो ट्रेक्टर गैला। आरो सोरबा जुदि सानदोंब्ला ट्रेक्टरा देरहागोन सानदोंब्ला नोंसोरनो मोनसे अंक होनि। थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जोङो सारा बिटिसिआव 7,40,000 भोट मोनदों। रायजो राजाया जोंनो होदों। 7,40,000 ভোট পাই আমি 28 জন এমসিএলএ পাইছে। আমি 28 জন এমসিএলএ পাইছে। ইউপিপিএলে 6,16,000 ভোট পাই 7 জন এমসিএলএ পাইছে। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তাত 6 জন এমসিএলএ আছে। খাম্পা ছাৰ আমাৰ লগত আহিলে আমাৰ 29 জন হ'ল। বিজেপিয়ে 30টা সমষ্টিত খেলিছে, 40টা সমষ্টিত খেলা নাই। বিজেপিয়ে 30টা সমষ্টিত প্ৰায় 5.5 লাখ ভোট তেওঁলোকে পাইছে। তেওঁলোকে 5.5 লাখ ভোট পাইছে। কংগ্ৰেছে বিটিচি নিৰ্বাচনত 40টা সমষ্টিত খেলিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে 40টা সমষ্টিত অনলি 40,000 ভোট পাইছে কংগ্ৰেছে। তো কংগ্রেসে 40,000, বিজেপিয়ে 5.5 লাখ, ইউপিপিএলে 6,16,000, আমি পালো 7,40,000 রাইজর আশীর্বাদ। আর এই আশীর্বাদ লই আমি 28 জন এমসিএলএ পালে আমি সরকার গঠন করিলো। এই সময়ত বিপিএফ অকলে আসলে। এবার এমএলএ ইলেকশন আমি এনডিএ হিসাবে খেলিম। এনডিএ মানে কি? বিপিএফ, বিজেপি আর এজেপি। আমি এজিপিটো আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু বিপিএফে পাইছে 7,40,000, বিজেপিয়ে পাইছে 5.5 লাখ। কিমান হল? কিমান হল? 12 লাখতকৈ বেছি হল। প্ৰায় মানে 13 লাখৰ ওচৰত হৈ গল। 13 লাখ আমি পাইছো 39%, বিজেপিয়ে পাইছে 30%। তো আমাৰ পাৰ্চেণ্ট হ'ব 69। আমি যদি 13 লাখ আমাৰ তাত ভোট আছে, ইউপিপিএলৰ তাত কিমান আছে? 6,16,000। অন্য ৰাজনৈতিক দলক লগাইও ইউপিপিএলে 7 লাখ ভোট পাব নোৱাৰে। তো কি অংকত ইউপিপিএলে এমএলএ জিতিব? ইয়াৰ কাৰণে ওদালগুৰি সমষ্টিত এমএলএ গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰে এই অংক গম পাই তেখেতে আগতে এনাউন্স কৰিলে যে বিপিএফ লগত মই যুঁজিব নোৱাৰিম, এই বুলি মই ওদালগুৰি সমষ্টিত এমএলএ নিখেলিম বুলি গোবিন্দ ছাৰে আগতে জানে। কাৰণ তেখেতে মাষ্টৰ আছিলে, হম্বা फोरोंगिरिमोन नालाय बुद्धि गोरों। जाय जाय इउपिपिएलनि बुद्धि गोरों बिथांमोना एनडिए केन्डिडेट जाबाय, ओंखायनो हानाय नंला होननानै गेले होननानै सारेन्डार जाखाबाय। दा नुवाखै नोङो? सन्दन साराबो रिजाइन होबाय, नङा होमबा? औ, इउपिपिएलनि खायदा गोरोंफ्रा गेलेला। दा ओंखायनो जों देरहागोन, जोंजोंनो था। हाग्रामा महिलारी सारा নির্বাচন সময়ত কিছুমান কথা কৈছিল, এই কথা আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰি আছিল। হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰৰ 1 নম্বৰ মাটিৰ পাট্টা দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া কদম কন্দা বৰ্তমান দিব নোৱাৰে, কিন্তু আৰম্ভ কৰিলে, পাব মাটিৰ পাট্টা। 2 নম্বৰ
সেলফ হেল্প গ্রুপ সকলক পইচা দিয়া আপোনালোকৰ সেলফ হেল্প গ্রুপক এইটো আৰম্ভণিহে আৰম্ভণি আৰু অহা বছৰ পাব তাৰ নেক্সট বছৰ পাব পাই থাকিব যেতিয়া বিপিএফৰ চৰকাৰ চলি থাকিব তো আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 833টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপক 15,000 কৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে যেনেকা নিৰ্বাচনত কথা কৈছিল যে আমি শাসনত আহিলে 50 কোটি আই মাতৃ সকলক সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰনো পইচা होगोन होननानै बिसिनाबो हाबाखै हाबदोंना सोरनाबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सोरनाबा हाबदों सोरनाबा हाबाखै हाबैनि कारना जाबाय एकाउन्टआ भुल जाय जायहा लिस्ट होदों 833टा प्रायना हाबबाय सोरनाबा जोंहा ब्लकआ कारेक्सन खालामगासिनो दङ बिसोर हाबगोन आरो नेक्स्टआवबो मोनबावगोन जायना लिस्टआव हाबाखै बे जोंना जागायनायसो बे लास्ट नङा गावसोरा एकदम लास्ट जानानै मा हाखु दाखु खालामनो नागिरो बे लास्ट नङा जागायनायसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनाबो मोनगोन सारा बिटिसिनि थाखाय 50 कोटी हाग्रामा महिलारी सारा होखाबाय बे 4 मास सरकाराव बेनिफ्राय दुखियाफोरनो आईडीएस 10,000 होनाय जाय 10,000 दुखियाफोरनो नङा होमबा बे आईडीएस होनाय खामानियाबो सोलिगासिनो दंखायो सोरनाबा एकाउन्टआ भुल बेनि थाखायसो हाबाखै नाथाय मोनजोबगोन 10,000 जेरैबादि हाग्रामा महिलारी सारा खोथा होदों बेबादिनो खामानि मावदों नङा होमबा आईबीएसआबो मोनगोन बेनिफ्राय लेंग्रा लेंग्रि आरो जोंहा सिनियर सिटिजेन बिथांमोननोबो फैसा होनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ बे लास्ट नङा बे जागायनायसो मोनबाय थागोन आरो सोलिलांबाय थागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख थाखा हाग्रामा महिलारी सारा बुंदोंमोन सरकाराव फैयोब्ला 100 कोटी सेंग्रा सिख्लानो होगोन आरो 100 कोटी होबाय मोनसे समष्टियाव 100 जन मानसिफोरनो नोंथांमोननि समष्टिनिफ्राय 100 जन सेंग्रा सिख्ला बेकारफोरा 2 लाख खुरि मोनबाय आरो जाय मोनाखै गोसोखौ गाज्रि नांनो नाङा मोनगोन एमएलए इलेक्शननि उनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 10 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव फैदोंमोन आरो जों 2 लाख थाखा होनायखौ मोजां नुनानै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंबाय जे एबार बिटिसि बाकीৰ কাৰণে 15,000 যুৱক যুৱতী যিসকলে বেকাৰ তেওঁলোকক 2 লাখ সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আৰ্থিক প্ৰদান কৰা হ'ব হওক होननानै जोंनो आरो 300 कोटी थाखा हरनो थाखाय बिथाङा रादाय होखाबाय ओंखायनो मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो मोनगोन दा आं बारा गोलाव बुंला जोंहा गोबां आलासिफ्रा फैबाय दा नोंथांमोना 9 तारिखआव सोरनो भट होनो नांगौ मायाव 9 तारिखआव हा बावबायसोदां हा बावनो नाङा गोसो सिङाव हाग्रामा महिलारी सारखौ सोनानै ला जेम्स बसुमतारी सारखौ सोनानै ला आरो एमएलए देरहाखागोन खुनु गोसोखौ डाउट लानो नाङा जों देरहाखानायखा 15टा समष्टियावबो 15टा जोंनि सापर्ट होजानाय जोंनि केन्डिडेटफोरा देरहागोन रंजा खुसि बे इलेक्शनखौ बारहरनो नांगौ रंजा खुसि दुखु बारहरनो नाङा रंजा खुसि बारहर गोसोआव डाउट लानो नाङा इउपिपिएलआ सोरबा फैयोब्ला गोदै बाथ्रा बुङोब्ला थगायजानो नाङा बिथांमोना गोदै बाथ्रा बिराद बुंनो हायो मानोना बिथांमोना ट्रेनिं होयो हाग्रामा महिलारी सारा बुङो ईश्वरा मोननै खोमा होदों मोनसे खुगा होदों खोनासंनाया बारा जानांगौ बुंनाया खम जानांगौ ओंखायनो हाग्रामा सारा खोथाखौ खम बुङो खामानिखौ बारा मावो इउपिपिएलना उल्टासो प्रमद बर' आदाना 7टासो खुगा दं खोमा मोननैल' खोमा नङा होमबा खुगाया बारा बेना नुवाखै दा रायजो सभानि एमपि एमएलए टिकेट एमसिएलएबो ओरैबायदि लबिया पावारनि थाखाय हांगार बेबादि जों जानाय नङा ओंखायनो आं बारा गोलाव बुंला नोंथांमोना 9 तारिखआवल' साखा फारा जेरैबादि बिटिसि इलेक्शनाव जेम्स बसुमतारी सारनो ओरैबादि नोंसोर लोब थांनानै भट होदोंमोन 9 तारिखआवबो जोंनि जायखि केन्डिडेट जाया मानो लोब थांनानै भट होयो आरो सोरबाफोर बाय बाहागि खुरमा जाथिया बायहेरायाव दङब्ला एसे लेंहरलायदो 9 तारिखआव जाहाथे नांगोलनि सावगारियाव भट थुनो थाखाय आरो जोंनि एमएलएआ बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि जाहाथे मावनो सुबिदा होयो आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोबथारनायाव नोंथांमोना जोंनो बिटिसि इलेक्शनाव
जेम्स बसुमतारी सारनो भट होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो एमएलए इलेक्सनावबो बिपिएफनि केन्डिडेटनो भट होगोन बेखौ नोंथांमोनखौ खर' गुंलायनानै खुलुमनानै खावलायहरनाय थाबाय। थेंक इउ गोजोन्थों।